Empay from Fanchem Yanse be him because we say or your awkward. Now awkward no blow. Also be awkward. I say almost science be blow no. And as a book na mebla the car back people used to a chapa. Into awkward pan come crank be asom so. That baby can be to booming. Okay, we're still riding on Poleeno Multimedia Media and Nasari 500. Send the Biamunim no. And ya nanti. Obiso de Filaman. Filabio Kumasi, Filabio Ghana, Filabio Ankran, Filabio North. O winning na into Yaba. Filana and Owono. On winning the one say now your phones in your day. And Filana was on. Filaman, good afternoon. Yeah, good afternoon. Bibi aboko de. Nyame adom yatim kwem kwade sese. Bibi ayi okay. Edo twedi ampo ase. Filaman. Filaben kwa na wo. Fila dem obi because social media me fila na kwa bibi say nyame na yi me wie blame mu nyankopɔ so me dae na odi din ne maame odi nam obi so e fe na logic so na odi ne maame oso ba na wo ba wiase mu no bla na be hwe obi o ye adwuma pa na bo ne e kanfo no do onye adwuma pa na o kan nsem ye nim so me ye hu se do ye no se e fake na adwuma na nkasa odi share me nsa na nkasa me nhya ase e fi na be hya ase won hya adwuma na se nhya ase we ye mpoporo ho when they say warming up, so be as a footballer be out of match. I say, we didn't be hit be 15 minutes. Be nice and I put me warm up and go. Warming up on Kwan, fella be bad, ya babontino. And then warm up, no. Me hit you. Fine. Yango points on the end, what the Filaman no amount. It didn't see the mouth of your day. Me didn't see a member, me papa to me appear. Joseph appear. Anna be binti. Eta ho na support me mama ye Filaman no ana Filaman na nkase no esi edi enimo Joseph Apia a wadane Filaman wo si adwuma no nhyase ye me hyase adwuma ne adwuma ben oh wana me din kaka che no on si entertainment adwuma na ye no sisi no hu ne se me twa movie ana woni me se me brother ne Kwaku Manu yes I am most at times no ana edin kaka no say no hu no but adwuma na nkase se me be in industry mu no ana me se me warm me up me the movie in semono wo me am wo se fila nini interfe me yi fila no to a no se fila net trend no all right Filaman na na say oba be hit industry the movie industry no be ba be gibe bia afa oh nyame se sa na me nyane de be fa say ye hu short comedies bebrebe na wo de ba wo ma amanfo sere onim se wutimi gi amanfo nkwa oh true because we say me be say I think I can't be across a Belgium or so be assistable or Frigana by Honote. Tosha hospital or now a Jane to one. It was so was doctor to say, Yemasi. 2 days from maybe a general, you may send from any day. A film now on your my ya says on one can say to me first man from my own team or share a funny video be. Now, MC Pussy, 2 wise men be. The 2 wise men be. Or yourself, is an answer sad so what? What 5 minutes? Monkafra. Pay from Fanchame. What 5 minutes? On a doctor's on what? Wow. No, Timmy and Yanko on some catcher say, eh, Yamene bore me, dear Fleming, or some bore me, my boy would dinner, my freo. Me bang, Yako could draw. One, refuno. And ye easy. And ye is a bro. But I had the bass as you go so ye. So, how far with the short comedies on YouTube? How is it going? Oh, Namia dum improvement in a high because Ghana for energy home, Sebi, we see energy home. Because we had not say any engine one, ultimately video ultimately oh yeah a trend. And I mean kakachono. Short comedy yankasano. Any king of short comedy. Sir? King of short comedy. The whole Ghana. A Kwaku Manu and a Filaman and a pussy. Mona Modibai. Yenny. Osha industry nyamiadum ya empronko for be. Sir, bro winim dada enyam sesa. We a CEO. Yes, CEO. Onsi Nyankopon. Nyankopon so hyira wa ho. Nipa bia nyame be hyira bia odidi ma obi nso bidi. No correct. Ana bro nya se wuti sika ma obi nkon na se odidi ma obi di. Wuti wei. So obi kyerɛ o se fa wei wei. Fa ko ye obi interview. Fa ko to YouTube na nya sika di a wa boa wo da achi adwuma no de ama no. Ba se nipa ne ye na se onya sika na so YouTube series bla wa wo mo
because they be obebla uska but no cho say unya we no de we ya o dachi no bro say nipa ko no nyame yard no to nsima to bibi fa kwache no enti ye ne employment na de amount of no industry no mi se sie no se bi sini no ko fam kakra no Kwaku Manu betima ka so Kwaku Manu ne Filaman ana I employ sinifo ni mu bi a se bi ebi mu poka so mu kra de YouTube kro mu nya adwuma nko oda but ende ya employ mo obetumi abodin oh nipa no nim no ho ana so mo kan so mo nim mo ho ebusia for ebia wate so bi ka so onye adwuma nko YouTube mi de minimum ni akro be asa wate ya Filaman so wa employ no amen no so abie YouTube channel yeah ono so twa short comedies oh nyame adum sisi anya no so benya kakra di wo cause oda anya boso no beso 24th ni bedru no no so ni age sida benanim ba first ni wo hwa oseja oma onim de oye for money chomo Filaman how nim de ono woka ana so omunim de na omoka ba eche omani bo amo so mo se eboa epokra twese so to class egum no pray obetumi compare sinitwa ne short comedies with YouTube no like the eboa boss sinitwa ne short comedy nye sini ni nyina yesini ba onse wo hwa sini ne nko fom sa upon send ye say sini ne ko fom kra nyame adom Mr. Mankwa of Royalty wabe 2 pilot Tracy Buacha e baby mama enkofu bebre ye powerful movies yes Suarez mo Clemento Suarez mo ye 2 pilot 2 wise as it the two dot and the wise man utimi say omo ye powerful movie omo say this kasa share industry nim enti me we mama me hu say nyame ya adom na say movie ni say pop up e be ye unique sanity Nansen simbi trend wo social media Evg.Addai wa kan obra Kwaku ho asem so wate mate na one Evg.Addai you know papa no so mo so no ko yale o obi anka so ya ro pese o kan asem aka da bi me hu o ma fo bebre so yale nti me gi say say emo nyina da ne mmoa na se bro be da so nipa na se o jima me be twa o te jina we nipa ni nyina Ghana fo obi o ma comment obi o so yale nti be me so yale enyo ne ka se Vivian ne ba na wo ne ba no bro se o yale obi awu obi se o di o wa wo me na o me ma me no wa wo me e be de na me sa no abewo ketwa bro o yale wa kekan dia ba obra so ebusuanfo mo ye ndai mu jana sa so wonkan gubre ni masasa o ne mpese me kire se wa nkasa asem na me asem na o ka fa me brother ho no most of time metima ka se empe fonfa nchem nyanse bi enim because we say oye okot na okot no blo onso bi okot say ohun science beble wo no no pray ana so bi okot na mebla ne ka ba ko pe o yusu ya chepa nti okot pa nka me kwanke bi asom so sabla bi anka me do hu mi da me poshka bi ma sebi utimi se me deep remind but sebi o wion forma baby e free ko nim se nyame be enche e de ya nyankopɔ be ye onu bi ni eda so dim na sa oti baby na sa o ka so bi ye okot ana one thing say den tell me ka say ye nya ne ye ne person me no mi ndie nke nya no ba obi o eso wo obi wo botaye bi eso de ene ni nya problem dia say Ghana ban na say tu sa na mo because evangelize na ba be no say wa kwa convincing kofo bebre wo Ghana ha enti say no convincing kofo no o ya ade kra na so o ka asema se bi nyansa ni mpu na so o ka say de o ye na nya na obi ba betake o obetima de aba betake straight physical obi wan obi betim de tu abebo obi betim de second because or the spirit be chinkofo bi adwene enti no se Ghana ban mum na ese 200 na mon say e di report ko ma US aban say the way ye no obetim de confusion about ne man mu na esa na se Ghana ban wo so na se Ghana ban so no so fela almost short comedies you what they rema oh bro menwe ma mintimi nso nwe ma owi oba e be fa ne sa be fa ne so owi oba o ye virgin minnimu de onim na o ye virgin so ko bi so ma me ansa ana ma me so hwe virgin so me anya ni ye me ye ne ba ko pe ma anya ni ye ntimi nim se bro o ye ne ba ko pe na so we ba ko pe de o nka hwe e so nya virgin me pese odutumi so nya virgin ye mfa ne sa o onyi ano me nya virgin nya me nshira enti that means on so rem no interview de on so de rem kra no fela me na me interview o enti me pese so nya virgin ko ade ana nya me so ye wadoma oba screen so Poleeno screen so ba ko mienu no untimi ka nya me so onwe ma miensa anafo oba bia mpon frame da nya me hu mobo fela Ghana for do short comedies are the ba o mani ji hu o mama mfo ni ji what are you telling them at final words at the mom be the Ghana for nyina ase say be from day one na me free baby me started bobo
ana me catch me brasi me twesini me catch no one opportunity but o ma me akonya ne se me try bibi me ye koduru mre bi ansa na o ka se fela ye nya adwuma ana ye start se ye opon se me start no ke bi bu ma be mbata amfa enti me starting so Ghana for no so ne abroche for obi ya no agitu mu se Filaman o me yesre boy we good koku na onyo wo hin nyankopon so bibia o akoma padema Filaman from day one omojeje me so sa na ma me kobo onyom because support net de me bo fela se me ka se fela monje so man Filaman and me bo jaika every matter she go talk jaika tie akeka kiken jaika do fiasem jaika hwe open sekro me lie nya wo lie de me nim ye no wo mpe obi fiasem adane breakfast so when you my ya men say me din sanity obi wo no ma do nim ye no say me twa funny video ontimi nya ye so kam say so ko ontimi nya but all person o say me sa wo say obi fufure ni je nya me na wo say me enti de me ka chance say ne support no tie no mommoa na ye nkoso an support ade a ye Ghana ye dia na entimi nyina ejina oman no ebedi yiye ana nyame so adom me sa de nyom foforo ba for we ni de me no bi na collaboration obi abewu osi uwo sika dan ma kra hwe ubewu obi abewu what I say ono no se o ansa na me sa de aseda nyom wa man shila na busu ama ye ka ni sika me won dan ma hwe bebi ya bifra ma beduru ha se nyame yesila me ya mentu ozana nyame waye bi wase dani what I say enti otumi se nyom no edoso enti otumi se Ghana fans support me ablo committee se odwanti tuza de nyom ne kan short comedy no ka hu enye se bia me de me nsoma obi me bo de o se bi o se de de o waso no wontie de wan hwan ka kira asafo no enti me da Ghana fase se bi from day one inshira kase nso nkoma ye me brother Kwaku Manu because enye ni pe nyina waye bi da ana obi obeka se ye ni nwanti no push no never or start aboa sinimu industry ye ni industry mu directors producers bi ene dey omo de omo ho ono we na introduce omo two baby actors any actresses ni bi ono na nyame nam no so a ono so so omo mu a ebo omo enne omo so du baby edi ti se duru mi so a menyi se ebo ni bi enim ya da Filaman asese oba Poleeno Multimedia follow Poleeno Multimedia on Instagram at @Poleeno_com and ase nana_asare 500 me pa chawa daroma me chia papa yele or US papa yele me chia Mr Max or Germany ba munchi o hwe Germany si ono se ma wo Germany nyina no wona hwe omo so wow woman affairs ona ye yi ni so hwe ma no so nice one enti wono hu oba si otimi se ni feeling sha ana ni feeling sha nyame ehira no what say nhira nkoma mpemfo no beble DK boss alodia UK UK for ya pa life and throw me so many visa so obi me kan say ontimi se me call do senka me baby I was he Mr. who the UK na so feel me bia mama invite na beji visa mama mebo hwe yes I dey fenya me fe ka report Ghana Fila, thanks for coming. I'm